hojik 355 se leitaba sunga yadaba podam neba leitaba ke nate state government na mateng pango haibani yam puksel sengna ko khoi state government je namdar ga tham haibana te state government je ga tanaraga madugi potu tawudabne aduga madugi mayam de yam henjal ko matam dadi hojik ti keno se PR se tasena haita gadi PR se thambam thokdana thambane ba ko aduga sidis dadi ngasai gi mana pangai hai budi ai de manipur gi oina de mato hai ning de mamdi keno da khoi situation je control to bum sangi aduga hojik ki first round gi oina di ngasai gi ko collective hai na hai de khoi na nang na phel budi thambani khoi pane hai ba se masi mo ta nang ge thamdri kai gi no ko hai ba se to ga nang ge thamda ba kai gi no na hai ba do adu to khol ga thambani na phare adu PR ma gi makha da noi gi to kum to bu kari no hai ba do adu HOUJIK tawri ba se LAIBAKSE gi irang si sot tong na ba PR thamibra natragana aikoi moigi BJP manungi internal crisis se leadership crisis se moigi leadership munaba se masi kaino miya mamangda Ekaiba nang basidagi sep tong na ba moigi si yam embarrassing oiba asigumba moigi manungda thoiba problem se masidagi makoi kitang do orsu sep tawjana ba haidana makoina plot tawre haraga thawoina silakpa adugumba step by step la anba thawong ama male haidana akoi congress party na laweba hana ki government haitere ko government sina moina war on drugs law tho matungda sagi ko pupi yantalakpa andagi central government na lakwa direction gi matungina illegal immigrant khando haidana sagi khandorpa madugi so oje Mizoram ga Manipur ga khando haibani report lagibne adu oje kado no khangdre ko ya to pabna sagi ko gi reserve forest da sagi ko enforcer sin je tatorpa aduna ne ko gi sigi irang je hogdre ga reserve forest ki office ma am ko forest office ma am mai tha gi adiga mo masigi moina keno se irang to ba ya ba gi khudung sa ba je karai da logi ga ha matam da so ko gi high court na MEITEI singje schedule tribe ta sanba ya ba gi process ma sanction na ba order tarak pada madara moina tribal solidarity mass sabra keno ama sillaga madugi khudong sa ba sil lawraga sagi keno se Manipur sin bathumna rally chalak matam sida none da chapta rally am peaceful oi ukul adam peaceful oi senapati de pau khangdre aduga maru na chochampur ge side hawraga chochampur ne more ne yam kanna tawgi bise ko sidais da sagi ko ge peaceful rally ni da harga madu dai da sagi ko ge sophisticated no mai se paraga rally chatpa yawgi ba adugi nimitu da sagi turbung lo da kumdara aga ko sagi ko ge MEITEI gi yung kai mayam ma kanu se ko ge mai tharakpa adi nungdang de ne ba ko ge chochampur dong thagri da basi to ko nimitu da sagi ko ge vice president ju Manipur da layeng khale sigi nimit sida sagi ko Manipur government na kutakta irang do laksan na ba thabak chi ta hogdre ko na badi ma intelligence pela laigre na kano maya ma ma khongdore ko matang se lakpa matam sida taseng hai ka ta de masi yam chawba iho irang amane ba irang sida sigi matungi na de ko yamna serious oba laiba matam sida masai ki ko constitution ka article 355 da masi adum sang ba yara ne mamdi kai no da ngasai ki nomai pai ri bo college to buni na ngasai ki ko khoi Manipur da lai ba khoi central state force matik cha de hai tar ga de ko ngasai ki khoi ki 355 ki makha da 355 sai umta ka pa ja ki ko 355 da lai de se ko duty of the union to protect state against external aggression and internal disturbance it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution. Okay, irang macha macha torok padi kuire ko nongoi laglakpa kholapa mogi singi da lakpa se ko adige mo jim mai thaba adi forest department mai thagla ko se sida adum section ba yarom ne Manipur government se section logre adu mo tam da adumaina nasagi khusu lai mayam ma toro thorok padi kudak ta pri matam dogi ko kena se ko ge government se na kudak ta cabinet athu bom phamo ga si kaino tori se na nai na raga masi de ko ge 355 ki makha da central government gi mating lau go dong ne lau ga kari gumba madu lau lau de khangde nunggang de gi de adu por ko hogre ba se adu si ja na ga control se torum ta tar ga di ko gi ko aso gam thina kuina chathari ji chatharoi ba ko taseng hai ta ga di hojiki nimit da 355 se sanaraga law and orders sagi ko gi ko constitution machinery sing se mase enforce over dong ne adu ta hogre adu gi matung de di ka dore moina sum henjala podi de akoi gi su
kun ngak pai na thole maram di ke no da moi Chujampur da More da to da na ta na khoi ki tampaki jaga da kumdara ga sum to ko matam si da sum henjal pusi dik di ko sum ngak da ya da na thokre ko adana si gi sum to ko matam si da khoi ki government ge matam du gi soi ba sai na hoji hai jai do cabinet phammaga ma sa gi situation si assess to ga yam samna 350 ba se misagi kano ne ba khoi constitution na piri ba protection ne ba khoi smai to na internal aggression adigi internal disturbance external aggression la ga de na similarly adi matung ga manipur gi irang ji sum kan sel ku de gi wangang de ya de na parliament da wangang ko matung ga khoi gi home minister na su ko masidi khoi external element yaure en hare ko adu ta ga di matam si da yam ngai ta bam na 355 si lei ju hai lei te ju hai ai ko yam chamam na bam thon gre ta se nai ta di lei te bu sunga ya re khoi honorable se minister na su my cabinet ko lising ji to ga cabinet decision law ga masidi 350 ra ki matung na khoi central government na mateng pang bi ha ga do ne adi masidi yam da ka bu na kai no da khoi su gi po se ma yam jang je le bo su jang ko matam di su si di tripartite to ne ko su da state government ko tha ba ya ba na te adu ta ga di masidi central government yaw ga di sunga ya do ne na state government na matam du da dum hai do ne ko sidi moi yaw re moi gi sing na ba le re adu na di moi control to bi na to ga yam pa na khoi gi lo la ga to ba man ba se si na ta ba ko puk che yam siang na madu to rom ta ga di oi khoi ngak ba thok gi sang ju han da rong ni adu ai khoi gi damage hai ba ta re ko na sai gi khoi gi lai ba po chi ju yam chaung han da rong ni ba ko adu to ho dre adu ga to pa ba na HOUJIK lakpasi da ko outcome of the collective failure of GO hai ko then ham ada mapandu de pa hai ko Modi ga sa ga na failure be digi president rule thamne na president rule si thamde ada thamne man diga na da darkar du gi matung na president rule si 356 live si di ta se na ta ga di ko 355 de ko government to government thamma ga dum yai 356 live di ka no da si gi kui na sum chang na tore digi mana tu da nahan ge ko gi matang chadana chief minister ne resign to no mutang ar kan to ko adu de gi 6 months se fail oi re 6 months fail oi re bani na sai ge ko gi assembly ma ko gu matam da 6 months de hen lapthong na ba ya de ha ba do lapthok kar ni na HOUJIK constitutional machinery fail oi re adana madu di PR tham da ba ya do podam lai adi atopa mana ngasai ge HOUJIK ki kaino se ko gi collective failure of government of India gi one not de sidi state failure or government of India yoksal hai bane ba ta sing mai da gi akhuna khanba matam di tapmal le ha ba di ai ko yam tape na na government of India na khut chang bera ga nan control to ya da bra adi mo kaino si to ro bane ko unified command se center de gi tha gra bane adi ta di 350 chana ba matam si da mo 350 ba si le ta ta di ka do le ti no ta ka do ne ba kari ga manipur da hori ba ira adi manipur da ta le ba di ma ji kaino da ko separate administration ta ma matam separate administration ta ba se city internal disturbance ha bi ai adu bu ai ko cookie zo me gi ba ko gi ko Burma adi Bangladesh India gi saruk pulaga koi kaino se independent country ma semjage ka ni United Nations ta li ba ko adi gi UN da ta lai ba adi gi koi gi kaino da jo kaino gi ko koi gi Jewish ki state ma semge ka ina wi Israel ta lai je so da di CEO ra di si external aggression ne ba ado da ga di hoji 350 ba jin lai ta ba su ya da ba podam ne ba lai ta ba gi na te state government ma teng pang mo hai ba ni yam puksel seng na ko koi state government je namdar ga tham hai ba na te state government je ga tanar ga madu gi podu ta bu ne adu ga मधुगी मयाम दु याम हेंजल को मतम ददी हजिकती कनो से पीआर से तसेना हाइ तागदी पीआर से थम्बम थोकदन थम्बने बको अदुगा सिदेस ददी गसाई मन पंगा हाइ बुदि आइदि मणिपुर गी ओइनदि मदो हाइ निंदे ममदि कनो दा कोइ सिचुएशन से कंट्रोल तोबम संगे 2023 गी मे गी तांग कुनमापन कोइ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना मणिपुर दा हा की नुमित हुमनी गी खोंगसत्ता लेरमगा पीस अथुब मतम दा पुरकनी हाइदना महाकना एश्योर तोरम बने मणिपुर प्रजा मियाम दा अदुगा महाकना नुमित खरनी गी मतुंग दा लाकनी हाइदना तोंगान तोंगान मफम गी मतुंग इना तोंगान तोंगान बे स्टेटमेंट पिरम बने नुमित क्यानी गी मतुंग दा मणिपुर दा लाकनी हाइबदुसु मफम तोंगान बगी मतुंग इना तारीख सु लोइना खेनागी सुमाइन तौदना एखोई from top to bottom BJP gi lairiba both at the center and the state makhoi gi leaders na koi handak Manipur gi crisis sida yengiba mityeng amasung makhoi na pidi ba statement sing amasung makhoi na tawri ba commitment sing loina holo oiba oida gong to oiba Manipur prajada yamna chauna minamba gi statement oiba adugumba ama oi
adu Union Home Minister Amit Shahana hairamba peace yam athuba matamda hanjal halakani haibado kari changes lakhige Manipur da number 1 arday hauram ne adagi amu asuk kuiba matam se kanamta lakte BJP gi adu handak sambit patra na 7 days visit sida yamna sangna koi moigi sambit patra na Manipur da laamba se masi apoina hangadaba wahang se Manipur gi damakta la iba khongchat la Manipur praja miyam gi mayoknariba awaba mayam se masi kokna naba gi damakta koi waroisin purakna naba makoi gi state sida lairiba BJP sarkar siga ekoi keno tongna naba lakhiba khongchat la haiba sine mado Manipur praja gi damakta su oiramdre Manipur gi interest su oiramdre moi gi state sida lairiba BJP hairiba party sigi manungi internal crisis mogi infighting se masi sort tongna naba masi gi charang naba thorak se BJP masen gi moi ungkhat naba mayam se masi na sarkar crack chalapa tare haiba makoi gi adugumba pakhat padagi madu sandai nanaba watem nanaba lakpa khongchat oiram meba adu tardi akoina yingningi se akoina hangningi se BJP da prajana sarkar sida thajaba thamba or thamdabadi tokroba laingak sigi luching na leiriba MLA minister oisunu adagi XCM bu oisunu ma loina confidence aikhoina opposition party na BJP da confidence leiba or leitaba dudi another story ama oihangra seba adubo maru oidi kaino he lost the confidence of his own party neba masamaki party na thajaba thamakdraba adugumba sumaina nakpak tanaraba adugumba political party amana laibakse kamaina akoi tangdu leitaba mara chetpa ing tappa nungsi chanaba khunai ama semga chagatpada mai onjanba kuk thadaba ngamamdoi no okay asigumba se aduna president rule si miyam na su hena khangbire sunglei leitra su yaba sungtham thamdra su yaba timing sida nampuda BJP na lautuna raga tawba manba state ki BJP na lautuna raga center da koi haijal laga thamanba manba adugumba moves ama manba neba koi ni adagi constitutional crisis sungai leitana nampuda constitutional crisis lehanba malaga adugi form da taraknaba makoi masa matomdana sinjaraga sumaina leibak sida Santi pubir o haidana praja miyam jina lepalaitana ngasi megi 2023 gi me dagi hairak pasina ngasi bawba chahi ani phajal abasida hairaga laibane ba okay peace and normalcy restore tawna ba hotna bio haidana center gi luchingba singda state ki BJP luchingba lenga ki mafamda request tawdana demand tawdana pressure tawdana laaga PR gi khudol oina thamjan biri ne ba president rule oina impose tawsan biri ne ba sisu thamoidaba timing da ado thamge hairagadi already hanana makoina akta hatok dana mai chak dana akoi documentic luraba timing kya dogi tangka kaya series of incident thokre madugi matamdu da akoi already keno toram bayada braba HOUJIK tawribase laibakse gi irang si solve tawna ba PR thamibra natragana akoi moigi BJP manungi internal crisis se leadership crisis se moigi leadership munabase masi kaino miya mamangda Ekaiba nang basidagi shape tawna ba moigi si yam embarrassing oiba asigumba moigi manungda thoiba problem se masidagi makoi kitang do orsu shape tawjana ba haidana makoina plot tawre haraga thawoina silakpa adugumba step by step la anba thawong ama male haidana koi congress party na loweba adagi sidaida moina kaino tawise Manipur praja miyam na wari base amta ude sufferings of the people of the entire state of Manipur se completely neglected by BJP government center sungai state sumangai se moi da darkar ori se moi na focus tawri se chumri moi na yengi se moi power paina na ba sarkar paina na ba amasung moigi mingchat soktana na ba hona ba mingchatti already thidana BJP mu Manipur state sida amasung India as a whole oina hanaki BJP sarkar simu masida hena mingchat thingai di leitrena
ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯖꯗꯕ ꯂꯨꯖꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯚꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯦꯀꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 2ꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯕꯔꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯦꯀꯣ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯣ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯜꯂꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯅꯔꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-6ꯅꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯦꯡꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯨꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥꯕ 355ꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯊꯧꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥꯕ 356ꯇ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯤꯡꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯥꯁ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯜ ꯑꯣꯚꯔꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯒꯅꯤ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯕꯣꯝ ꯃꯆꯦꯠꯇꯁꯨ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯊꯝꯒꯨꯝꯁꯨ ꯇꯧ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯤ ꯄꯤꯗꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯪꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯪꯆꯩ ꯆꯩꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯐꯥꯍꯜꯂꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯐꯥꯍꯜꯂꯨ ꯆꯦꯟꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯔꯟꯖꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ MLA ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ CSOꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ CSOꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯣ ꯃꯇꯥꯏ ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯂꯧ ꯑꯃꯇ ꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯅꯣꯏ ꯀꯩ ꯆꯪꯕ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯕ ꯀꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯧ ꯈꯣꯏꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯆꯠ ꯋꯥꯅꯣꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯦ ꯑꯁꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅꯕꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯅꯥꯊꯩꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯦꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯣ
matam jana tawden hanjana na sai bidik su kaide hojik kangbu na da hari se suspended animation thambagi mathok tade masidi dissolve tawdene nauna mandate am lawdu ne hari ne ba lan mari se mandate lodi karana ka ga de se hojik du khange ko aduna adu yam samna habada na sai kangbu mane de hojik inhibit suspension de PR pam de bine te ba inhibit suspension je pam de modi dissolve tawga thama to kimung de election to honinge ba ko adubu akoi gi de tawgera tawgera adu de khoi thong natre lewe marak se de problem se solve to biyo ko problem solve to biyo ragi free wendiyo adu ga khun ngak bo thokhibe sing se masi de di victimize to biyo no adu ga hojik su hana ge government matam da government leading da khoi ge khulai nungai thingalo hai matam gi thingalo ka bang thingalo te manam di ke no da thingalo na ba kan ba khoi hana ngak biyo thaje bele kan thinga ke ne hojik ti moina thabak sinu phajana uta gi di moina ha de su dum thingalani na paning bo kana lege ne oja ta natro adu tawdabu sai hojiki haiba lege laisi ke no jam phaje khoi ge oja anjina tarum masi ju ko yam phajana irame adu hojiki leiba civil defense eke makha da su dum pusan ma yare aduna mase responsibility sa amta handuk bi no adu ta sing na ha ta gi ha na gi lermi ba chief ministers na ko apa pada tawtana mayam je chingdana khotana ma na ga makuk chingdana ma pha halu ne ai ko kari gi ma ka haloi di no isam bai na na mai la chani kai no ma ga to lo ba ma ga pha lo ba ko aduga akoi prajali tawne aduga tasingna sigi matang sida statement khar thopu ko khabar da ai masi thoning de man de no da hojik chaina bai matam nati ko hojik ti praja ge thabak tawu matam ni hojik adu ata haina ko chaina bai matam sungna nate aduna yarga di kano da khabar da chaiba khot pa se masi ai di khar lephan ningi aduga hojiki laiba masi ki khudong sa ba se lauraga lam hen ba sing se warak sanu ko buki ki lam hen ba warak sanu makoi gi kano na MLA kangbu na che thoklei adigi kano kangbu na ko kuki jo council na thoi ba che adigi na moi amna taw da koi kano taw gro so chief minister resign taw gro so koi tambli poi ka hai do adi FIR pal ga thok koi tan tan ba mathok dai ba ko adu ta da gyan ta ga do ne aduna pupi tha ba kangbu du bu separate administration ji kaino da western do ko America da pai ge thokham ni sidi ko moi na wai kano nongmai yang phana pai ne ma ko kano se ma gi taku tarang sing sina ko sa khoi separate country sa du ni kaina popular thim da lan hoi thabak sidi khoi hanjana jana udana la bani aduna sigi pot sidi moi sing se masa khaina thugai ba msange ba aduga hojiki tasingna aidi hojiki leiri basi da khoi gi MLA mayam se punjan nar ga ai haido national government gi type ta opposition am ta lekte bi da pulap pani na si kai do aidi adumba ama aidi hojiki leiri ba posi da aidi madu mathau ta bren khalle okay sarkar matik chadre haibasidi masidi masana pop tajara bane ba matik chada buduna bu chahi ani phajal aba irang si solve to bangam dadana control to bangam dadana asi bhau sarkar amagi tawpham thopa mathau se to bangam maktadana president rule la abane ba adu tardi mathangi moina leadership ama sille haraga natragana any xyz amana kanana kari tawgadabano do moigi party manung da tawjaraga he na state sibo thongna leina nupa thokna guts leina lit to bangam gadaba akoi yadabadi yade laladi lale hai bangam gadaba micham praja miyam gi punsi lanthum phajana ngak pa sen bangam gadaba adugumba leader amadi darkar ta dabra ni masibo masidi masana tajaraba pot ne ba ado marak sidaida aina haining ba mana aikoi handaksi manipur gi marai bak lep kadaba manipur praja miyam gi laibak lep kadaba adugumba assembly session ne ba handaki phamna na ba tawrami ba ado adugumba yamna luraba yamna important oiba adugumba session do madu ki badagi cheliba BJP gi MLA minister mayam se masi kamdo banu asine koina khangningi se leader ne di masana haijaba leader di oiningba power di pamba aduga MLA minister di oiningaga assembly house manungda changba kiri se assembly session phamba kiri ba BJP gi MLA minister singse masi aidi karamba MLA minister no karamba legislator no hangninge ba ide ado kadai waida oiruge habino moigi MLA minister do lairak khulakta adagi stage ta adai public meeting da public function da wa ngang na ba MLA minister oige hairi brava taseng na resolution logadaba leibaki maru oira ba wa kaya ama khana bham oiriba adugumba house adugi manungdu da phamgadabagi thrak yalaga ngairaba adugumba mifam do constitution gi wangbada completely akoi violate tawre harakanda madu thopchan gi base masi
masida swaida akhoi kari leibano si hangningeba adagi akhoi hanagi honorable chief minister na governor da magi resignation tender tawba changbada akhoi kari wari sanagi bazatno haibasiso akhoi kari gumba kanda chingnadaba ngamakte ba kari gino hai taragadi madu changuraga hekta kaidobaino ba president rule kok laise sigumba su akhoi khanangai oibra na sum khan ba hai tare adagi assembly phamdaba haibase ngasi khulngakpa amanasu political party bu oisno CSO bu oisno misam praja bu oisno ima event bu oisno loina khulngakpa village volunteer gi nungsi bagi damakti di wari sari ba punamakto khulngakpa gi bu oiro leibaki irang sigi bu oiro relief camp ta ngasi chahi ani phajal aba asuki mati awaba mayok naraga leiriba mi lising humpu humdra gi akoi praja miyam se makhoi gi damakta su nataga leibak sigi chawkha thaurangi oiraga su punamak sigi khanabam oiriba khanagadoriba resolution kya lawgadoriba madugi assembly phamanda baibase masina phamandre harga somda leibak yam nungsiba leibak yam ningba sabasu yaroeba yamna khulngakpagi khanba sab yaroeba khulngakpagi yam khallagadi akoi honorable MLA deputy CLP leader Sri K Ranjitna haidibado private member bill lama puthokna naba mahakna sem sarami bado madu punamak tu khanaramdana ekoi unanimously ekoi yanaba ama pure haraga adumain tawdana resolution ama lawram bataragadi kayam pharamgani koi manipur gi youth mayam sigi damakta madu punamak si assembly do phamhalamdramnina madu punamak khanabam laitrabane parliament da budget session chathariba sigi state sigi oiba chahi semagi oiba manipur entire state sigi developmental project mayam amagi awa ana mayam gi leita laira mayam gi sigi khana naina naba akhoi gi lan sina maram oiraga manghan griba amanga ta thoaliba mayam lantum mangriba mayam adagi mioi kya gi thawai mangriba mayam sigi compensate tawna naba akhoi budget session sida akhoi state sida su manipur ಈ ಹೌಸ್ ಇದ ಖನನೈನರೆ ಹಾರಗಂದ ಮಿಯಾಮ್ ಸಿಗಿದ ಮಕ್ತನ ಕರಿ ತೌಹನ್ಗದಗೆ ಹಾಯ್ದನ ಅದುಮೈನ ಇಕೋನೊಮಿಗಿ ngasiಗಿ ಪುಥರಬ ಸೋಕ್ಥರಬ ಇಕೋನೊಮಿ ಸಿಗಿ ಮತಾಂಗದಸು ಖನಗದಬದೋ ಖನಬ ಫಂಗ್ದ್ರೆ ಲೋಯ್ನ ಸಿ ಕಯಾಮತಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿದ ಚಾವ್ನ ಮಂಗನ್ಬಗೆ ಸೋನ್ಬಗೆ ಹಾಯ್ಬಸೆ ಅದುನ ಪುನಮಕ್ಸೆ ಅಖೋಯ್ ಅಮುಕ ಈ ಹಂಜಂಜಬದ ಅಖೋಯ್ honorable Sri K Ranjitna ಹಾಯ್ಬಿಬದೋ ಕರಿ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ಬದ ಸೆಂಟರ್ ಅಮಸುಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ anigi BJP lengak na pullaga Manipur se manghan ta annaba loisannaba hotnarabra haibase adugi chingnaba leire haise haide yungni moina tawriba thodong mayam sina masana adum laksaba tabane ba adu haiba mayam si yengo adagi huji free movement gi ama hairo border da som da trade ki hangdok tore adu tawdore changthok tangsan ya handore ga haiba mayam se masai pangiba singdo ado akoina darkar oridi mogi trade nongdu nate huji lalol itik khangge akoi huji khangge kari khangge manipur manung sida manipur gi entire state sigi manung sida akoi sinba thongna ining ikha tamna aki tujung poktana without any threat without any disturbances akoi da adugumba fear psychosis amta leitabida akoi se ining tamna chatpadune ba koi pami si hujik PR thamme na bu akoi hujik kangpok pi chatluge ba micham mamana sibai na chathok chasan yare haraga kari kana doriba moigi central paramilitary forces myam laiba sibai masen si chathok chasan nungaina na braba aduna akoina hainingi bade PR la akanda kari gumba changes kharasu la angadabne ba hairiba changes sing si ahan bada akoina expect tawjari se akoina kari karamba da focus tawhaningi ha matamda masi center da leiriba BJP gi luchingba singna tawgadabne ba free movement se state sigi manung da amta phajana hana tawhalloba free movement se masi Churachandpur da hana lambi da thingjalamba khojalamba do lokthokre chahi ani phara aba thingjalamba do lokthokre haraga akoina adomda yam harauba yadriba aikoi Churachandpur da hujik tek ta kaidana chatluba yarabra aikoi halakpa ngamgadra karimta thokta bida aikoi Churachandpur chatlaga halakpa yagadra sineba president rule lakraba matungda Sibai kurak hang da makai si Imphal manung dadi Delhi manung dadi hujik Sibai police commando IRB MR acta central force me am omjan laga gari macha am thorak pada Sibai cha mana round tawraga check tawri frisking tawri eba acta chatpham lapham khang mana teba si asom da tawri bra
सिगुंबसे असिसु अखोई मसी सेंटर ना मुन्ना मॉनिटर तौगदबनेबा स्ट्रिक्टली मसी मेंटेन तौहनगदबनेबा अदगी सोमदा कइनो तौरिबा म्यामसे यंगो पीआर हेक इम्पोज तौरकपदगी भेलीदगी फागतलिबा लोना यादबा अदुगुंबा म्यामसे फागतलिबा मियोइसि नोंमा कांगदे मी मसिंग अदुकी मतिक यामे खुलाई मसिंग अदुकी मतिक यामे तौरिबा भेलीदा तौरिबा थबकसे असोम चिंगदसु चप चाना तौरिब्रा हाइबसे मसिसु क्वेश्चनेबल ओएबा हानादगी हौना अखोई सिंगी मफमदना उतुप वातुप थांगतुप खरा अखोईगी वाकक उकक खरा फागतलगा तोपने सोमदना लोइना कइनो तौनी अदो हौजिकसु मसि नोंमा कांगदना फागतिबा मयामसे फानो हाइबा नते मखोइना लोना यादबा पोतो मखोई मथौने तौजसनु अदो लोदो अप्लाई तौरगदी इंप्लीमेंट तौरगदी बोथ साइड ता अखोई इक्वल इंप्लीमेंटेशन तौबियो हाइबनेदा अखोइना हाइबदे अदुमाइना तौबियोबा अदु कांददा अदुगा मणिपुर मनुसिदा पीआर लाए हारगा अखोइना हराउद्रिसे नोइगी सरकार कन्ननाबा नोइगी सरकार गी लेखा तारबा बीजेपी सरकार की इज्जत मांगरबा मयामसे मसी फेस सेविंग ओइननबा पीआर थमजल्लगा मतम लौरगा अखोई मोइगी मनुंगी बीजेपी मनुंगी यासन्नदबा चरांगनबा मयामसे संदाइनबा ngamnanabagi matam लौरगा अदुगी ड्यूरेशन खरा थमबगी मोंगदा पीआर थमजन्नबदो अदुगी मोंगदसु यारोयबा पीआर थमगदी पीआर थमबगी नियम चप चाबसु तौबियो अदुगा पीआर थमिसि स्टेट की इंटरेस्ट थमिब्रा करिगिदमक्तनो हाइबदसु अखोई सेंटर ना यामना सिंसियर ओइबम चंगे अदुगा स्टेट लेरिबा बीजेपी की लेरिबा लुचिंगबा मयामसे मसी पुनमोसी कनो तौगदबनेबा अदुना आइना लोसनजरकपदा असेंबली सेशन फमद्रबनिना मणिपुर लेरिबा अखोई बीजेपी की लीडरसिंग से मसिनने सेंटर दा अखोई मखोई मकोक सोंबा लुचिंगबसिंगदा फजना हाइरे हारगा स्टेट की सोथा होरगदा अखोई इज्जत कन्ननबगिदमक्ता मणिपुर दा पीआर थमजल्लगा मखोई इरांग पार्टी मनुंगी बीजेपी पार्टी मनुंगी इरांग लोसननबा गाय मरक्सिदा पीआर थमबसे मसी याम इकाइनिंगाइनि कॉन्स्टिट्यूशन की वांग मदने अदुगा मसी याम लाइबक थीबा अमुक हन्ना बीजेपी बो मणिपुर प्रजा मियामना ngakpiraroi adugumba इतिहास ता लेहौरगदबा कोई चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी में हम दिए पंचायत चैन बासे मोय होंग साने चैनेद्रगदी पॉलिटिकल पार्टी मानदे अदुबो प्रजा की खनवा लीडर दिले ऑनरेबल रंजित ना कांग्रेस की ओरगसु माना खुनंगाको सिंगिनमुक्ता मयुम मकई से मतम खरगी साबो यानबा लंपुथोय मा को अदिगी खुनंगापगी दमुक्ता को तसेंगना कांग्रेस ना हदकी कइनोदुदा अखोई असेंबली दा फमम तागदी मोजे नो कॉन्फिडेंस तौरगा गवर्नमेंट थोगाइनी हैना फनायाम लेजरगसु ऑनरेबल रंजितना सही कनोसे अखोई प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन अमा पास तौननबा मासे पिसनबगी थबक सि तौवे सि तसेंगना मसी सि तौवे अदुगा खुन ngakpagi दमक्ता मादी को याम नुक्सी मरमदि कइनोदा मागी सुकनुसे याम थिना सोइबा फममने अदुगा सोनाकंदा पार्लियामेंट ना को तंपाकी खुनगाप हागेदरा करी हागेदगे सिना को हेक्ता तंपाक से सलाक सादना लो लेतबदौना गांगदना खोतना तसेना हाइतरगदी प्रेसिडेंट रूल रतै सुंगलै लेत्रगजु सिदा मई मकोक समनदबगी पोत खरे लेबा सोना कंदना को मागी कनुसना वादना तौरे सोना कंदना दगे मो नेरेटिव ता सुना थमदबा हजि ख्वाइदगी पाखलिसे खुना हंजना सुना हाइ नेरेटिव तौ मतमदा नजगे कुकी जो मिलिटेंट सिंगसा कनुसे को क्रेक डाउन तौबई महता को कि तंपाक तो ने क्रेक डाउन तौर कतरा हाइ बसिने बा खुना पाखलिसे अदुदनेबा हजि ऑनरेबल रंजित होय अदि हान की चीफ मिनिस्टर होयना तौरगा नजगे खुनगापगी पोचिमदि को प्रेसिडेंट यहोनबियो होम मिनिस्टर दे यहोनबियो दो होम मिनिस्टर मसानसु मसीदी याग्रमनेबा तंपाकी थोयो पोचिंगसिदी मोगी को मसा गाचनबा थोपनि सि याग्रमनेबा को लोन ऑर्डर गाको नमदबगी थोपनि अदु मोइना मतम जाना कंट्रोल तौरमगदी मसी केमदा थोय मोइजु थोय अखदि थोयबा को अदुना मसीदी अदुनानेबा मतमदुदगी खुदक्ता अदुम कनो तौबा याग्रमने पियारि मतमदुदा को कनो से स्टेट गवर्नमेंट जे हेक्ता लौथोगा को अदुम थंबा याग्रमनेबा को अदो हजिक याम सना अखोई प्रजा से ngасai ko mokoi masen gi political fight to da अखोई प्रजा सिंसे अखोई ngamo ko hin bado adudi oin bigino to ko matam da dei hojik ti am lu matam ne aduna ta sen ha ta gadi pr jing nang la ki ngai di ngang la ga ngasi ko to phau kai di ya bu na ti bu ko hojik ti khari di uri dana ko hojik koi hayeng sik ta khang ni ka bu bi hang ba hang da ta khang ni अखोई hang mo di hang na bu po ne hang ga di khoi hang ha ga de ni adu ta sen ha ta gadi asi di government pam ba hojik government ne du leitre bani na ngасai gi loina ma ki kano je samana ne ba अखोई gi right se samana ne ko aduna kano government salga अखोई memorandum pisan batai ai smai ta mo
समाय तो पूरा कोई सी पाम जे है बसे तो तसेना हाय ता गदी करिगुम्बा कनागुम्बा खरना को ता मसिदि कइनो ओइना डिजोल्व तो बियो हाय ता गसु मोइदा हायो गदोंने को अदुना मसिगी पोछि पुलप लेबनिना अखोई प्रजा के दं तो अखोई पुना थबक तोमिना से हाबसे मसि आई अदुमाइना आई मयाम मेवांग दे अपील तोंनिंगे अदुगा तोबुम जु थोए ने खल जातोम चाना कोई ऑनरेबल श्री रंजित ना लौखलिबे स्टेप सी फजने एप्रिशिएट तौबी याम नुंगाई खुलंगापगी दमक्ता तौबो मयाम से अदुबु जातोम चाना हाइबीबदा सोमदा श्री के रंजित ना तौरिबा थबकसिगा असोमदा पार्लियामेंट दा ngang sa iba mayam siga ani si contradictory oi haibagi ton nama yauri masi senggo ogdagadi yam nungai roi daba asomda ngang sa iba parliament da khulngakpagi tampak ta keno tawriba mayam sigi maram da ngang sa iba mayam duna adum adugi wahai du makna PR thamakpagi machakti adu da dum pung phagrabne haibase masi dagi hena chawba allegation se PR thamai se ojabi mol na MP da P gi ba speech dagi thamai ne hainingira khangde oja tomchagi logic se adom da chatlagadi leibak shanti chunglai leiraroi leibak sida waroi sin purakna nabagi kaino tawba sungam ngamaroi akhoi di hana dai su haijabadune ba nakal ani makta illegal arms possess tawriba mayam se aidi hanjan jo hai gini ba hai ga sula e ba akhoi party na dum so hai ri ba oja bimol na parliament da hai badudi arm group militant group hai bane ba ase masi phajana disarm to 100 yaroi hai bane ba masi phajana control to 100 yaroi hai bane ba ai na amuk madu amuk ngasi hallaga so hai ri ba illegal arms possess tawriba mayam se from both hills and valley ani dagi disarm to hai ba se masi clear stand ne ba adu hai ba gi damak tabu PR thamak ba oigadra hai sine ba ai masi di praja miyam na decide tawrasano ba adu ngasi phauda BJP na tawra iba mayam se public ki aspiration se masi gi against ngak tane tawra iba mayam se public ki will the amat chating asigi BJP sarkar sina tawri mayam se hujik so yengo pura completely divided oiraba leibak se moina PR tham e haidana akhoi si sandai na bangam dawri bra akhoi si hujik susan na bangam dawri bra ata yengo ba lamba phangba yeng se ba amtang atu singjal la yeng se ba aina ngasai haijagi badune hujik PR la e haidana akhoi se imphal to dimapur chatpa ngamgadra PR la e haidana imphal to more chatpa ngamgadra PR la e haidana imphal to churachandpur chatpa ngamgadra sibai chatpadu nate ko haise public micham praja icham chamna chatchabase masi chatpa yagadra sine sigi movement si yadragadi noigi PR la kera kaidogera madugi effectiveness madu implement tawbagi kanabasi karino noigi BJP manungi crisis to solve tawna bagi miyam da mitrang tawba adugumba miyam da jadu tawba Haijan B party BJP gi moi adugumba moi manungi leadership khanba loidingai marak phaugi sandai na ba yana ba miyam si utchai ra thamba yana na ba adugumba wrong policy amane manipur da PR thami si haibase ai loisan jara ko da sumain thamjage aduga purda hujik article 19 to 21 article 355 article 356 article 163 article 167 si mayam se manipur gi BJP sarkar amasung center da lairiba BJP sarkar se BJP sarkar Sri Birena Luchingamba BJP sarkar amasung Sri Modi ji na Luchingamba sarkar ani sina pullaga manipur praja miyam da article 19 to 21 adagi article 356 357 355 163 164 167 sigi article punamak se aikoda namthak tawraga chahi ani se sanaraga drama tawraga thambiramba se masidagi hena ngappa party se leite aduga assembly pham se yadadana kiraga cheliba party se masina leibak nungsiba saraga wangang badasu prajana taningamoi